Nubwo shampiyona y'u Rwanda itaratera imbere cyane ku ruhando mpuzamahanga, gusa hari abanyarwanda n'abanyarwandakazi usanga barihebeye amakipe yabo. Ahangaha niho usanga ikipe yarigaruriwe n'abatari bake, maze ikagira umubare w'abafana benshi. Ni mu nyemerere turebere hamwe amakipe 7 afite abafana benshi hano mu Rwanda. Ahangaha ushobora gutungurwa bitewe n'uko ikipe yawe wari usanzwe uyizi. Nubwo biba bitoroshye kumenya umubare w'abafana ba buri kipe, gusa iyo hagiye gukorwa intonde nk'izi ngizi bagendera ku mubare w'abafana baza gushyigikira ikipe kuri stade, umubare w'abagura amatike, umubare w'abakurikirana amakipe yabo ku mbuga nkoranyambaga, umubare w'abagura imyenda ndetse n'ibirango by'aya makipe. Ibyo byose bigahurizwa hamwe ubundi bakareba ikipe ifite abafana benshi. Ahangaha turaza guhera ku mwanya wa 7 tugana ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa 7 turasanga ikipe y'Amagaju Football Club. Iyi ni imwe mu makipe ya mbere yabayeho cyane mu mateka y'u Rwanda, dore yuko yashinzwe mu mwaka w'1935 yari ku ngoma y'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Amagaju ashingwa n'umutware Rutaremara ubwo yari amaze kugabirwa ubutware bw'ubufundu, ubu ni mu karere ka Nyamagabe. Amagaju ni imwe mu makipe akunzwe n'abatari bake hano mu gihugu cy'u Rwanda, dore yuko ikunzwe cyane n'abasheshe akanguhe kubera yuko ari ikipe imaze imyaka myinshi. Ikipe y'Amagaju niyo kipe ya mbere yahimbiwe indirimbo yo kuyisingiza. Ni indirimbo bise Dore Inganje Iturutse Ibufundu. Ni indirimbo irata ibigwi by'iyi kipe. Ku bigendanye n'aho ikinira, ni ikipe ikinira ku kibuga cya Nyagasenyi mu karere ka Nyamagabe, ikaba yambara amabara y'umuhondo n'ubururu mu mikino yayo. Ni ikipe yakuyeho agahigo ko gutsinda APR FC, yari imaze imikino isaga 40 idatsinzwe muri shampiyona y'u Rwanda. Kuba ari ikipe ya kera, ngo hari ibikombe bigera kuri 5 ishobora kuba yaratwaye mu gihe cy'ubwami na nyuma yaho ho gato, nubwo bidafitiwe amakuru yuzuye kandi afite gihamya. Ku mwanya wa 6 turasanga ikipe ya AS Kigali. AS Kigali FC, Association Sportive de Kigali, izwi nk'abanyamujyi. Ni imwe mu makipe akomeye mu mupira wa hano mu Rwanda, dore yuko yashinzwe mu mwaka w'1999. Kubera ukuntu iyi kipe y'abanyamujyi yagiye yitwara neza mu myaka ishize, byagiye biyongerera umubare w'abayikurikira ndetse n'abayifana. Nubwo itaratwara igikombe cya shampiyona y'u Rwanda, Rwanda Premier League, ni imwe mu makipe yanditse amateka mu marushanwa y'ibikombe bitandukanye mu gihugu, dore yuko iyi kipe imaze gutwara igikombe cy'amahoro inshuro zigera kuri 4, Peace Cup mu mwaka w'2001, 2013, 2019 ndetse no mu mwaka w'2022. Ikindi kandi iyi kipe y'abanyamujyi ya AS Kigali ifite ibikombe 2 bya Super Coupe, Super Cup, igikombe cyo mu mwaka w'2013 n'icyo mu mwaka w'2022 batwaye batsinze ikipe ya APR FC. Iyi kipe ya AS Kigali kandi izwiho kuba ifite ikipe y'abagore ikomeye cyane ijya inatwara shampiyona y'u Rwanda mu cyiciro cy'abagore. AS Kigali nubwo imaze iminsi ititwara neza, ni imwe mu makipe yagize abafana benshi hano mu Rwanda mu bihe byayo byiza. Iyo urebye ku rubuga rwa X rwahoze ari Twitter, usanga iyi kipe ya AS Kigali ikurikirwa n'abantu barenga 33,000. AS Kigali ikunze gukinira imikino yayo kuri Kigali Play Stadium ya Nyamirambo. Ni ikipe ikunze kwambara amabara y'umuhondo n'icyatsi. Ku mwanya wa 5 turasanga ikipe ya Polisi Football Club. Hari abakunda kuyitahira akazina k'abahungu bagerayo amahoro. Ni ikipe y'umupira w'amaguru ya hano mu Rwanda yashinzwe mu mwaka w'2000 ushyira mu mwaka w'2001. Ishingwa n'urwego rw'igihugu rwa Polisi, Rwanda National Police. Iyi kipe ya Polisi nayo ni ikipe itoroshye ya hano mu Rwanda, ari nacyo gituma igira bamwe mu bafana benshi bayikurikirana binayishyira kuri uru rutonde. Nubwo itaratwara shampiyona nkuru ya hano mu Rwanda, Rwanda Premier League, gusa yabaye ya kabiri mu mwaka w'2010 ushyira umwaka w'2012. Uretse kuba itaratwaye shampiyona, hari ibindi bikombe yibitseho mu kabati kayo, aho iyi kipe imaze gutwara igikombe cy'amahoro inshuro 2. Ni mu mwaka w'2015 no mu mwaka w'2024 aho batsinze Bugesera. Iyi kipe kandi ifite n'igikombe cy'intwari, Heroes Cup, aho bamaze kugitwara inshuro 2, mu mwaka w'2024 ndetse no mu mwaka w'2026 aho batsinze APR FC ku mukino wa nyuma. Si ibyo gusa kandi, ikipe ya Polisi yegukanye igikombe gikomeye kiruta ibindi byose mu Rwanda, Rwanda Super Cup, bakunze kwita Super Coupe. Iki gikombe ni igikombe kimwe cyo mu mwaka w'2024-2025 aho batsinze APR FC. Polisi Football Club kandi yatwaye igikombe cya shampiyona y'icyiciro cya 2 mu Rwanda mu mwaka w'2003, ari nacyo cyabazamuye mu cyiciro cya mbere. Polisi Football Club uko kwitwara neza kwayo n'ibyo bikombe yagiye itwara twagiye tuvuga ruguru, byatumye ifanwa n'abatari bake ndetse ikabinakurikirwa n'abatari bake.
dore yuko uyu munsi ikurikirwa n'abantu barenga ibihumbi 23 ku rubuga rwa X rwahoze ari Twitter. Ku mwanya wa kane turasanga ikipe ya Mukura Victory Sport. Mukura Victory Sport El Wazir izwi ku izina rya Huye y'umuhondo n'umukara, ni imwe mu makipe y'ubukombe kandi amaze imyaka hano mu mateka y'umupira w'amaguru mu Rwanda, kuko yashinzwe mu mwaka w'1933 i Butare ho mu majyepfo y'u Rwanda. Uyu munsi ni mu karere ka Huye. Iyi kipe ya Mukura Victory Sport ikundwa cyane cyane n'abantu babarizwa mu karere ka Huye mu majyepfo y'u Rwanda. Hari ibikombe ibitse mu kabati kayo, nk'igikombe cy'igihugu cyo mu mwaka w'1978, 1986, 1990 n'1992. Iyi kipe ya Mukura kandi yatwaye igikombe cy'amahoro mu mwaka w'2018 itsinze Rayon Sport kuri penalty. Ibi byatumye iyi kipe ikundwa n'abatari bake, cyane cyane higanjemo abo mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Huye. Ibi byatumye ikipe isohokera u Rwanda ikomeza gukundwa n'abatari bake. Mu mwaka w'2019 Mukura yegukanye igikombe cy'agaciro Tournament. Ni ikipe kandi yagiye ikora uduhiga ikaza ku myanya ya hafi muri shampiyona, nko mu mwaka w'1992, 1998 n'1999. Iyi kipe ya Mukura Victory Sport ikunda gukina yambaye imyenda iri mu ibara ry'umuhondo n'umukara. Igakunda gukinira kuri stade mpuzamahanga ya Huye mu majyepfo y'u Rwanda. Ku mwanya wa gatatu turasanga ikipe ya Kiyovu Sport. Kiyovu Sport izwi ku izina ry'urucaca, ni imwe mu makipe ashaje afite amateka akomeye hano mu Rwanda, dore yuko yashinzwe mu mwaka w'1964 mu gace ko ku Mumena mu mujyi wa Kigali. Iyi kipe ya Kiyovu Sport nayo ni imwe mu makipe akunzwe n'abatari bake, cyane cyane bamwe mu bantu babayeho mu bihe byo hambere, ariko nanone byongeye gutangaza abantu ubwo yabuze inota rimwe ngo itware shampiyona y'u Rwanda mu myaka ishize. Ikipe ya Kiyovu uretse kuba ikunzwe n'abatari bake baba bayambaye mu myambaro yabo y'icyatsi n'umweru, ni ikipe yagiye yitwara neza mu bihe byo hambere, dore yuko yatwaye ibikombe bya shampiyona y'u Rwanda bigera kuri 6 mu mwaka w'1939, mu mwaka w'1971, mu mwaka w'1983, mu mwaka w'1992 no mu mwaka w'1993, ndetse n'icyo mu mwaka w'1990 aho bagitwaye badatsinzwe umukino n'umwe. Iyi kipe ya Kiyovu yanatwaye nk'igikombe twakita cy'amahoro Rwanda Cup inshuro ebyiri, mu 1975 no mu mwaka w'1985. Iyi kipe ya Kiyovu Sport mu mabara yayo y'icyatsi n'umweru ni imwe mu makipe akunzwe n'abatari bake, aho usanga no mu bayikunda higanjemo ab'igitsina gore. Nubwo imaze iminsi itari kwitwara neza, ni imwe mu makipe akurikirwa n'abatari bake, dore yuko iyi kipe ya Kiyovu Sport ikurikirwa n'abantu barenga ibihumbi 50 ku rubuga rwa X rwahoze ari Twitter. Ku mwanya wa kabiri mu ikipe zifite abafana benshi hano mu Rwanda turasanga ikipe ya APR FC. APR FC Armée Patriotique Rwandaise ni ikipe yashinzwe muri Kamena 1993 n'umutwe w'ingabo z'u Rwanda zari zishinzwe kubohora igihugu RPF Inkotanyi. Kuri ubu ngubu iyi kipe ikaba iri mu biganza by'ingabo z'igihugu RDF. Ni ikipe ikundwa n'abatari bake mu ngeri zose, ariko higanjemo urubyiruko. Ni mu gihe ikipe ifite agahigo k'ibikombe byinshi bya shampiyona y'u Rwanda, ibikombe 24 bya shampiyona y'u Rwanda. Ikaba inafite agahigo ko kuba yaratwaye ibikombe 7 bya shampiyona y'u Rwanda byikurikiranya. Ikipe ya PFC kandi imaze gutwara igikombe cy'amahoro inshuro 15 mu mateka yayo, ndetse harimo n'icyo baheruka gutwara mu mwaka w'2026 batsinze mu cyeba wabo w'ibihe byose Rayon Sport. Nubwo APRFC idakunda kwitwara neza mu marushanwa yihuza n'ayandi makipe yo ku mugabane wa Afurika, gusa yatwaye igikombe cya Sekafa Kagame Cup, igikombe gihuza amakipe yo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, aho yagitwaye mu mwaka w'2004, 2007 ndetse no mu mwaka w'2010. Ni ikipe ikundwa n'abatari bake, aho usanga bamwe mu byamamare mu Rwanda bagaragaza yuko nta yindi kipe bafana uretse APRFC. Ikipe ya APRFC mu mabara yayo y'umukara n'umweru ikurikirwa n'abarenga 146 ku rubuga rwa X rwahoze ari Twitter. Ku mwanya wa mbere mu makipe afite abafana benshi hano mu gihugu cy'u Rwanda hari ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport FC izwi cyane nka Gikundiro cyangwa se Murera, niyo kipe ifite abafana benshi hano mu Rwanda kurusha izindi zose.
yashinzwe muri Gicurasi 1968 i Nyabisindu mu karere ka Nyanza y'ubu ngubu, ikaba yambara amabara y'ubururu n'umweru. Rayon Sport imaze gutwara ibikombe 9 bya shampiyona y'u Rwanda, Rwanda Premier League. Igikombe cyayo cya mbere cya shampiyona mu mateka cyagitwaye mu mwaka w'1975, hakaza cyo mu 1981, mu mwaka w'1997, mu 1998, mu mwaka w'2002, mu mwaka w'2004, mu mwaka w'2013, mu mwaka w'2017 ubwo yatozwaga na Masudi Juma, ndetse no mu 2019. Rayon Sport kandi yatwaye igikombe cy'amahoro aho bamaze kugitwara inshuro 9. Rayon Sport kandi yarenze n'imbibi z'u Rwanda, yatwaye igikombe cya Sekafa cyo mu mwaka w'1998. Rayon Sport niyo kipe ya mbere yaciye agahigo mu Rwanda ko kugera muri 1/4 cy'imikino ya CAF Confederation Cup mu mwaka w'2018. Rayon Sport kandi ifite ibikombe 3 bya Super Coupe, harimo icyo yatwaye mu mwaka w'2017 itsinze APRFC ibitego 2-0, mu mwaka w'2019 itsinze AS Kigali ibitego 3-1, ndetse no mu mwaka w'2023 itsinze mu kibo wayo APRFC ibitego 3-0. Ikipe ya Rayon Sport ikurikirwa n'abantu barenga 204,000 ku rukuta rwa X rwahoze ari Twitter, ndetse yewe nimwe mu makipe akomeje kwiyubaka kugira ngo irebe yuko yatwaye igikombe cya shampiyona, dore yuko isa nk'iyabuze umucunguzi wakihereza imyaka ikaba irenze ku 7 yose. Ahangaha niho dushireho akadomo ku kiganiro cy'uyu munsi. Dive Irakoze niko nitwa, ndabashimiye.